Gamere baro bella yo. Gamere teo kalamo. Gamere baro bella yo. Gamere teo kalamo. Gamere baro bella yo. Gamere baro bella yo. Gamere teo. Tana kira kura kiri yo. Kira kuri ni. Tana kira kura kiri ba. Ni teo kalamo. Gamere baro bella yo. Gamere teo bella yo. Bella wodo. Bella kurwedo. Bella wodo. Ni baro bella wodo. Gamere teo. Hey, Devin. It's mute. It's muted. Apo ututal lutua ke nera matine anameti moto duju kuna wachi jolo ututal itar paluo TV kachel ke la kwa TV tin kodong ni ando piare we aboro meduma rio mano inino ni chiande duju wan wa pieno kakany we Mario do tumo ma kombere eni don watika donya ikom dwe ma dek chino ni mwakane bedo tugirio yo total man atawne kin madong bene omir wan monene jim mugo ma waber ka timne ka chene no watika gala ke timne chimo ka pa wagwa ka chimo habe ngoko wa mafupia watimo mira jol panelist juju ka chel kuno amete dwak kwany awagale ene medwa kotal ti man gilo bot ngat mabedorwa kiner matini ma ena ye ladit nyero siza publics ma ena ye polkare derwa maber twal ana pol matek ladit nyero siza Our for the trial debate. For Kubuwa Yamo. Tarpalu viewers, Tarpalu panelists, for Utual, Musée Paul, Mego Rose, Gilty and Rio, Lady Grace Kipaska, Ki Yington, Caesar. Tini any, what you look my peer technotual. One Carmo and one winner ni Lonyo meteng tea actually. Mogo, what winner ni ngom meteo wa ene ngom eno wa ti yeni chi puni kong wa kir ku mo wa winyu kong lok kibo Fred ngom kwe we kwanen kir wa romo nya o kere lok we je mati tengom lo nya mati tengom botwa ye chuli konyo wani ning nyongo ma mier wote ene du kube kit lok me ngom yen mir me ngom o tiela mal to twali ye chuli chi wa meti Fred ngom kwe ko o konywa ilok ene tin ma chao tere o min wa de ben kai romo kubo Fred ngom kwe we ko nyute botwa ka o chak la lok ene o fo retwal Fred tie They're not all dropping off. I think he's just dropped. He's dropped. ko wa kur ko manok ko de ben romo kubo ne so look me lo nya mete ngom pie tek ko twal botwa especially actually Uganda o duju mere eno actually pole dong wa winya mo winya ni kartaj mo dong tie ma ti cho ne neno kaka mo mo yam gi wachi ono te di tim doa o do dong gina ndar mero welo ne ni o ben megi so lok me ngom kuba ki lok en me lonyo me te ngom en mati botwani ki kiro wano nge kere ni lok me ngom pire tek totally actually kado o ben lok me lonyo mati te ngom bene mi no wan yang kita ki tiyo kede kita be konyo wa kede but kiro wano nge ilo mo papat me wilo kanye ni Nigeria gi kwene gini
Look me Lonyo me tengom cha mo ken ro mo do kichirano ko kape gitiu ken mabe. Yo kape gitiu ye mabe. So tini en kongo miur. De ben kano eromo kubo Fred ngomo kwe botwa. Yes. Oh yeah. Wakanen kong kakany. Beru chale wachi connection mamege. Sika bino, but visibility na epetim bad to albot wakakany. Karo waro winyo dwane. Karo mo winyo dwane. Yeah. Wakanen kong. Kapechi wabe kong Okay. All right. Fred, wakonyo tika winyo wada unko bede. Let it Fred. Okay. Atamni utima kija umia dakika chien nyo ario mo weka tem kid me konyo en me donyi yam kakany. Wek kirika chienen uno ube meta nyim anabe mi notification mama na menyor ni dong anti ready. Tem kong gichiel mo. Aneno chiel konyo. Okay. Fred itika winyo wa? Chal kigien ma en petiga winyo wa. Kiriga bedi lok eno wan warong winyo ero en petiga winyo wa. Omia da kika chiel nyo ario mo. Yo. Okay. Nga maro chake wa kong wiye kong we discussion. This omego Dr. Caesar. Anapoid, but I made me a car, a more panels wing, a more like wing material when you were. I don't know, I made me broadening the subject of pen cover where on your bed mineral resource again. See, better narrow to 12. I thought we were one and bene me. We're looking from animal resources. Can be that is maybe a topic of its own. We are including our forest and fertilized lands. You know, water resources, machalo rivers, those are resources we can put to good use as well. The very fact, really, what really our population as a resource as well, Then we can't have the main reason which makes this our land is because of the people, If we can broaden it as much as possible, and not limit it only to mineral and oil resources. Fred. Yes, briefly, there was a brief Sorry, Dr. Fred nature on Fred, you know when you are? Not yet, no. I'm not a Christian. I'm not Okay. Yeah. Dr. Mede. Yeah. I think at the group stage, one of the discussion of it here, it was broad issue of land and environment which were tackled, under the topic of the natural resources, land, environment, and minerals, and how we can legally safeguard them and these resources. Those were the group discussions. It would be good when you keep on down my parliament and it would speak from an insider point of view. American was reported. Yeah. And well, what you need, let's broaden the subject to not only oil and mineral resource, but also animal resources,
the rich forest and land and water resources, the inclusive, you know. Yeah. That was, I wanted to kind of put this view forward. Tange, what other people think, yeah. Yeah. Okay, we'll continue from here. I think Koroma obeyed Paul to 12. And okay. Under 12 when you might lengba. Yo. Yes. Afraid. Yeah, what you look me Lonyo me ngom. Kibene dong Lonyo dong enna mabe we we ngom be chalu diang ki yen ma ki pero ne. Kaya mo chake wa look in we win matung bori. Yes, ana poyo tutwala poyo nenu poyo winyo duomu anya Fred ngomukwe an wot lake an la kwa obadia la logo yomo kene kin utwero ngeyo kama pajo tiye yomo keno kwano ki muzegi chalo Tom Dr. James Olop ki jomo kene mano gidon ana tigulu atiogulu ichawa man ana tiga timo consultancy makuna kwero matot yo mapapat ma watwero tich kere mi rocho paju kimi neno ne ni ngol matiyo bieno ma mono bora ni meno kama an mirina kineno na tiye matot idwe mi apa wiario wano bedo ki kachoke mo gulu kanyi ma obedo iboma hotel kama wabedo kanywako matut kum lonyo matie ngom i Acoli kanyi Acoli machalo kaka machalo kaberu wan roba miyo irwa lonyo enni chake ki kitima tekare mamegwa nen kere kun no lugo jembe ma orumo wa machalo pi machalo chere machalo yen machalo godi machalo le kijeme mapapat neno wa matut tie ilonyo matut matie tengom penche mi Uganda wajoni gamente mi Uganda tiki twero mitich dak me kwanyo lonyo matie tengom mitich kere pidong ento penchik eno ni bene wajoni twero mi wiye makiluoni surface right tie bot an tie bot in mano inibedu kakamonini dong man miyo itwa wat matut ni lonyo mo ken ni tengom matie kirika betni gamente tiye kiching madit wan bene no ting wano tine ye oweko ka wano tiga neno lonyo mai tengom wachako neno kijemi machalo kweyu waneno jemi machalo maram waneno mola mapat matie tengom ne tiye mo ikine tiye gold ikine tiye mercury ikine tiye lonyo mapapat mano roba chweyu ikit michwech tikenwa chik mi Uganda no wajoni ikin lonyo mapapat mitengom kweyu kimaram an ki in watwero tich kere meno kiti chik mi Uganda wajo kere ere chawo ni wano tiga nena loga Uganda kama kitiga chero kaketo tax nyochul iwi ngat mo ki ken magolo kweyu
kitiga keto tax onyo chun iwingat mo ki ken magolo maran manti kin chik matika binu katich makoni awana nyamu matut wabineno bene wakirache duju chamo kene no rache dit mano oboyo kumbeo dong i Acoli Lonyo tima duong itengom ni chake ikare ma British gen gubinu i Uganda guberi i Acoli jemi maduong utime ikine uberu minyo piny minyang ngom ati tengom pikare malach Uganda nugamo karugudu ki Kenya nyoi Tanzania ero anamiruni atituni kia loga mi piny jemi maduong nyote ingom mi Acoli ikine tie kado maka ini chero kapu ini ton ino kado na bole utime i Amuro i sub county mi Pabo kama la puachel uchero idiporo mamege uno kado karma yanti kapu inoya kama duong tie magikwinyu pi machalu tanga tonyo tangi mano kikwinya ki machine pamono kado o kare madong be ki ywa pi yubin wogo wekoni ki chak tich kere pi eno ni pitine kere pien no kado kiken kado maka ki cherro kimenyo iye kipimu kibino ni kado makonyo kony maduong ikine kado ne tek mamire ni giti kere ichuma mayubo yat kidong jemi mokene makitiyo kere eto burebene kitiyo kere mi yubo kado ma pol karo wana Acoli waluone kado gulu watiyo kere loba Acoli bene tie ki gum madit malupe ki Lonyo mitengom ilo kumo oberu gum marach ni gamente okati kun wajo ni gen gino mo tie Uganda ento mo eno ni dite tie Bunyoro owego ka iri nene choj mamegi wajo ni iloba Acoli mo tie percent piera ngwen kiken ento meno piloga da pien kay neno dit pa mo egoni duju tio dugu botwa inoya mo ti ya Amuro kama chane tingo mokene ya Amuro puro ne ngayo dano pien kare mano kotie no mo ulle dugo wingom la piny bene tie maduong madano tika katikere ilok mimo pingo kimero ni kiku pipe cheri ilobo mokene chale Tanzania kama tin gamente go chero gumogo wat kitika kupu pipe mamolo mo ma Uganda tere tan kama kikunu kibi yupone dugu mo mano gitwerno no kere pien ene no food no tie ikire mamiete ni kilo wego du get mano gitiyo no kere ichawa ni bene wano tiki ngej matut ni karika birini gamente tiga payo line tere Tanzania ento gamente bene kidula chiel matie a United Arab Emirates gen gumogo wat mi keto kaloro mo Uganda mo beri Bunyoro ikare malok mi toto mo ubinu kikelu dule mapapat dule enoberu joma giloyo lok mite kwaro nyorudi kijogi oberu joma ki winyo duongi mogen guteki makiluongi no opinion leaders oberu joma gen gitiyu
bot dul mapapat mapigi jenge kum gamente obedo joma gin gitiu bot gamente obedo litieno kwan kun kinyamo mineno neni kadong diri mo eni gichako tich kede gichako kwanyo ne kelo kamaleng joma mo woro ki botgi begu nong mugoba mene bunyoro machalo kaga gien guberu itetela mamegi gumogo ni lonyo matin tingom mamegi ni gien be moje wori kun woro ki kal kwaro mamegi maruot mi bunyora ye loyo yen gu chero gu beru ki gamente gu chero gu bageni gu nywago gu mogo owego ka yini neno moje matiga chere bunyor makuno ki biro bodano diep loyo moje matika bino ya chuli pien pa chuli mu bino ma chel ki jolo kida ki jolo kilara ki jolo ka dega makamu kene iwinyo ka chuli mu kene wajoni ukuru mo area mameku man mo tingom mamekwa en goro mapol kare tika kelo nyabo ya chuli goro matin tika kelo ket ya chuli goro matin tika weko don lobo pitika bino ya chuli ni kinyuro kare mamo ukati nyolok mi mo ukati owe watin ka ini chere neno ikartaj pagamente gin ma chuli binongone machalo royalty gine goro gine eno ni do kiyo bino wai ikum jimi mukene mano be wano bet kikeru minongone chalo tich ichane kene eno litiana chuli matika tich ilok mimo Uganda ginok tutwan kay chere neno litiana chuli matika nongo kwan minono nok tutwan kikelu lok ninwoya ubedo kabera chel mangome cheko cham pimenu gin be gukatik neno gi gin gukatini gi miro agricultural institute ene frugi ribuk nyoy choch wakoro waneno kanyo gwok kiyugo kibedo ka chwalo litieno ka kwan iruom mamalo la bolle kwan makeme kilok mitoto mo ilok mi mo ero keneno litiena chuli magien gulimo gumeno ni ginok tutwa terinen jimi duju matie i area mamegi in pitwero beriye kiching ti in pol kara idong ngat mano la lega ye gin matin titime ya chulen ichawani kitika tongo line mi keto pipe memo ma a kinwoya ngolo nam yo river Nile donyi bunyoro kupe cherwe Tanzania bunyoro bene dano kwalo ngwej kiguma rache ni do kwal ngwej bunyoro ber lo kuo man alogo machunya tek pien ikare ma jomo kene gen ngweyo chon ni lok mimo tika bino geno chero wilo ngome bunyoro ene tie in record ma wego ngunyo kikugo tie ibunyoro malupe kilok mingom ikare madong kibino ka cholo dano pieni ni kamano unity yeni chamo kene no be kilach badege chamo kene no be no mo wot ki ye chamo kene nyo ubet notino kabero kama tich mone kibiti ye yetiano bunyoro pigo no chente anone pien joma kilungo ni mafias ubero kikeru mingeyone dak wilo ngom eno ni wel mayot kadong geno nguno chul i wel madiet gulu
uno be obet kikeru mi bedo ki ba dege madit iruom mi wilobo makilwoni international airport ba dege enoni no be obet kikeru mi jolo deke madon magien gibino gi pie kite madon ye ero gumeno ke kwanyo woko kitero gumeno ni tibu nyoro oweko kirika beri ni tin kichako lok miliyo mo nyototo mo moje mo ma wan machala chuli watika nongone madi pexe nyo bino madi pexe kapi do tela mamegwa go yabo wangi go chako lok la bon lumi dogi tin lok eno ni tiga mete chera nyim achuli gi yubu ot chigi kero gi chiga beriye ento dugu ker tol ka chuli mi kati kama leng chimu wao minne yetune inyim rok owe wana chuli wadugu nyap tutwan wadugu goro jemi duju ma wano tika yelle metimune ichan lurok no donye ye yot pien wano nyuro kama gor watiye ka ini neno ichani ineno manyen ma utime kare ma kibayo nyonyo malu mi pimu dak moko mola mokene matite ngom nyolonyo matite ngom inwoya kino gol madit inwoya kino kado inwoya kino lonyo mapat matie tengom kay bieno ya mur kino wa uranium ikin lonyo mapapat kino mo ya mur o kamoma nem chalo en lonyo makitika nongone mitengom ene dong tiga weko achuli pebele mukuch pien kare duchu no kugo beru tie weko ka yini woro idi achuli ipenyo lok kuma pa chawani dano tamoni nem chalo lok kuma pa eni tie kitian lok nyogwaka pa tiga beri wi mola ba nyogwaka pa tiga beri wi lonyo mitengom matut pien ka yini neno kitima Uganda tikede wano ti lung South Sudan ti malu kay nenne ni mo coupe ti gwok no ngolo ki kenyu même tamma dano tiga temo neno ne watiki projects maki kelogi ya choli kelogi kun gukati ki ruom mapapat kiene mo keno beru gero wano neno madivano bino ki project mamegi o kwanyo ngom ekas alip ki alibi ya mor ngom egumu kwanyi ya mor watien futpe ki chako tichkere unyogwok no tiene bene tieba achuli kono wajo ni kare bi romo ti dud weno binen ero kare eno no bi romo no wan wen watie kare eno no bi romo no wano yugo litino wekire ka wano pe no gen no tino ki keru minyang menu na peny madiet mamiro wano upenye kere ichawani ka ini chero ya tiak ino ki kero atiak sugar chane tiki lok maduong ikine wano tika penye ni awe mor maskari ni ubikate kere gin ma wano winya yeni kare duchu tiang ke wang tiang ka do biro ka teki ke wang tiang wawijo ni tiang wang so production pehe e kare male tiano mo kene gu chako wo ka katiki lok ada malupe ke lok mi atiak wano choko diko wano ki choyo pole wengi tero ge ogitika tichuno chamo kene eoni yu achil milingu joma gen gilogo kuno gi kelo lokada ikiti makino kere ngom matiak enon
tiye ki la peny madiet ma watin la peny egoni fut piki gamo ero ka yini kelo loke chiki bi waju ni irini wachwalo dano fut gitika kweto ne wamero ni kong wanyang lok migweno nin ya Acoli jugu duong tutwal Acoli ye mi winyu dak gi jolo lok kirika bedini loke piti ada owego tiga kelo ir kor kayini aki ya tiak ichero ilamo ino mola maduong tie ma ichawani kikati kere nigitie kunu la bole kino line tie ilamo uranium iti loke yeti lamo kino iron tie lamo ikin mola mapapat matie ento ka yini chere lamo ipenyo walu tich pagamente ipenyo walu chunyi wibie gin mo magen gingeyo kweke awene magamento bikati katieto dano we dano yope ka yini binu iwore binu iurom ikitkum kino deposit me graphite madiet loyo iurom mai iurom mi do karo kaka exploration ichano ngiti dong extraction kichako dong gollo tie dong in record ni tons makaro aliba beach me graphite ma iurom dong ki kwanyo kichwalo woko kapimone kun kampana chel makilune Glencoe ena yegin uno kero me bino ka kwanyo graphite ki iurom ka yini chere penyo dano magen gubere iurom jomo kene wechini kawano chere bad god waton logo ni chiwa no chiwa kero tuo chiwa bolo mege chigiri chirong wachwinyo chako liel ene kitima lok me graphite iurom biro kere enu okonyo lok mi ngiu niang udugu yot pien bot ngat mangeyu wajini gin mawunu bera wangone enoni meno mola mitengo la piny madiet ka ini chero ineno size mi ngom ma project enoni ukwanyo ngom makaro ekas ali piera beach ekas ali piera beach enoni uno chek wajo ni dano magen gitika bero kenyu begu berikin joma begu nong moch en mola enoni nyolonyo manokino ite chik maki wajo ni the surface right tuero mi wingom ma an ki ien watike erung maliete loyo ka yine chere penyo dano kunu jomo keno bi wechini mwaka ki choro wa ali miario ero no ruenyo ngome makaro ekas 100 ikitima kitika gwoko kere jimi maraju ma aki ikum lonyo makitika totone macha mokene kare yamu cha mokene kare pi tie la peny matut ka yini chako penyo la peny enoni ti in ikeme kilo macha mokene gamone ngayo in ero marung raj lo ene ya Acoli kan kenen ngat mo ulipo chiaro ingeye uchiaro bageni ngo nyo winyo uno moje mo ena yidong doke dong dugula mone pa Acoli ena dong loke chako keme ka Acoli ka loko gupa mia ka mako ching wot ka chel wetien lok mukene mawana Acoli watiu kere ubetien lok mada Acoli wajoni la garayil ki were Acoli wajona tek ilwak eto man duju wen gakilo ka obini teach gin mukene ichane ka yini chere graphite site mati yorom ipenyu konya ngoma gen gitika miyone
o mini la wich jone no nguri kunu ero pibi no record money moje matiga ake kunu tiga kelo project machalo chulo litiene gang kwan yopo school yopo chuk yopo odyat pere en lotela gengu gwero awere ma wan mo wabicha ko yope machalo kaka michako jimio ki ya chokine weka ki woto la wachel ro actually koro ka gine tie matwero kelo ka view chide winyo ka dong gichako lo ero ka yine chere district ibino district mi kitgum gen go signing MOU ki Glencoe company magen gitiga toto graphite Rom kabene chero matut ibino ni Glencoe gen go chulo chul i district machul enone kilanyo pien po chero mi konyo achuli eto chere jepa pa joma nok nyolok machuli wajo ni gemni udugo dodo pien me ka keme ki gin makela loka pedano ye komdano ngat mo ni tamoni be oberi jepane pien achuli tamoni en be bed malu jomo keno bed piny ti bene wajo ni en mo lengo mago jangyat o karmo chien olo ti pie dugu chien nyorong pora dugu chien kawano woro wa ki kenyu wachero yagago idwe mokaro en dwe ma para yo en mebire dwe machielen wabedo ki gin mapo bedo be ikare ma joma gen giloyo lokumbua kika bedo murumwa guchero ki pols makichoy kumeni MFA mi fencing sub county makiluone la pono kon giwajo ni la pono sub county tie ngom pa forest ngom pa jomi bua gukelu meno piene ni logo wineni ki menyu tengom kino mercury tikenyu mika ka katika maleng katieto ka chuli ni ujone dakwa no lonyo mukene ma ena yi mercury donc mercury ka tie ngom ma megi nyo chokwedi chik wajo ni ini dire pien uberu nyonyo ma pek dak kelu peko mi yoro ikum dano chiulo ki chako loke ki piny ka woro biro malo wek ma chil wano jol project makumeno wek wa wot kwed gi ka chil ento ini choko diku ino action eno ni kai chako lupo kore ebino tikori lutela mone magen gungeyo chon ki winye be okedgi ere nieno madung dano dung choka wachone ni nyengo matika timene no gen gi pe owego dano ma ya gago ila kono gen gu choke kago chero gu goyo en Macpols pa NFA gu kero koleo kun gi wajo ni wabito ingomwa ila kono kino mula makiluoni goal kun belt anu ni chero teno karamoja ka yini chako loge ye yini dugula mone owego wan jomo kene watiga wachone ni owego wan unge ngoma ti botwa ngoma ti ngomwa pien tuero wabene tie ikume weka chingi wunu tiki tam mikati michero katich kede
no one bene moja money one no pien surface rights megwa wan jumo kene bene watiga dongu duro to twale boro mege wa magiti woko liki internet mado binu eni wano chero kan yang maturi kum ngo mati ya Acoli pien dong tie ka yini chero e Google yini bino mola maduong makimenyo kino ti ya Acoli wan bene wati uno ke kare man mi chero kanongo exploration certificate ka wano chero wano certificate enuni miyo it watwero ma chiel mi owning gen enuni kadong wayinyo company nyo joma gen gi binu katotone chino moja mone no ki binu bodwa ende chawe ka yini cheri neno mai iuromi ngad mo chero no certificate ubera Acoli kai endo charo ano tigi record enuni $2 million kiken kadong Blen koe gen go binu inge wilone gen tidong ka kwanyo ne gi kuro chulo gamente malupe kikirin check mi Uganda ikina tie revenue ma gen gi mi bot gamente ima gen gi duoko moje mu dongi dong meki kare duchu jimi maduong kitika nongone kayini o isenta ngako tie tangi makikwenyo isenta ngako kare mabe kichak bayo pi kitika bayo gimo matika capital crude oil twero bero iron twero bero crude oil manyurni mieta ni kimeny kinge wedano mabere ere kenyugu nge ngo magen kitika beri wiye pien kenen wano ngiyo jeme eni duchu chikonyowa wan ma wabero kany wan mokene mano waparo dak wanena nyim i wachwe pien awaka makar cha no Acoli tikere dong pe guri makar cha na Acoli no gi waka kere ni mukene ki charo Chinese ubino goyo kauno kongi goyo chigi yubu me ki yo uno be eto gen ka go chako goyo ne gen nak gidugulo chato ne wano neno ila rokan ki goyo got Chinese charo got paka gutieko ichane ka yini cheri ya loko lum yu ya gung ibino got majo a loko lum gucharo Chinese tika goyo ne guri maduong wano ruenyugi ka yini chero ila muo kama kiluni ayu alali ki yabu ngom maromo ekas ali piera rio wia bich kinying peto tiang enuni wano neno lori gamo kare duchu tiu tere masindi tiu tere chigumba tiu tere uima kama chuma madon tiye ikare maki yabu kunu kulu maduong ki onyogi onyo lobe iye ki umugio gori maduong ki kwanyogi chiere maduong rueny awaka pa Acoli uchero jimiti maduong makitimo kany akaka ichane wot michere ya yu alali ngai pien bridge manotie joma gen go chero ka ngolo looks bayo go pore ye go tor bridge oni pe watin yen mano be wano beri ye ka waka kumgi chalo bayo do bidugu history ya Acoli tide tien mokene makibe nywalo gi mapigo bingeyo yen makiluone bayo pien kino value netie en joma gineno pinyo chone go binu go wilo gio ikien piny go ngolo gio anangiu bayo maki ngolo pilot ichawani ka yini neno ya Acoli go duchu ibino yen bunga madon
makara cha na churi tie ka waka dong pe kai binu bod wa coach ke nyino raj loyo bunga makara cha dano pie wilela ki kona kamdini gi binu itere ka choko matunda ni dong pe bunga makara cha dano tie ka waka pien kai donye tere di cheng pe neno chengere neno la kala tweni dong pe ente no kare duchu programs ma binu i Acoli programs ma pikela loka gamente waje ni puru dano chere pu ene duchu ka dong chamu chek awara yedong binu ka keto wel ichane ma logo ni anyugi kila chile li pichiling 100 kamuken li chiling 100 chino wan be machala Acoli fudwa moge lok wanin la pu peto la pu goma piena Acoli pikere choj cost of production Acoli balo million achel iyo poporo pieto kodi ki kwanyo ne Acoli no alimia ngwen Acoli tamoni gen pegito gi goma mindset kiti dano neno kere neno kiti dano tamo kere tam mieta ne kilok ichani kulu mauno tie ya Acoli mauno beke wogi woro pe komgi waidi gulu site ki kome kulu makara cha wan ma watino no watuome kony pajogi ino orio kero komgi odo la bon kit woro moike kay keringet sinabel ino la dit mo obinu tika mirno keto petrol station wano demonstrating me wacho neni kenyo pigi bikere petrol station bien meno don kulu kiene wadugulu bal wonyo lurok ubino ki tamgi ki neno gi tich mamegi piene gi bino gi miyo it wachente watamu ni ka wamiyo ngom nyogwak digida dugu Acoli tika dugu goji kare duchu kom jemegi Acoli tika dugu joma kero gi tika lo kare duchu Acoli tika dugu joma kare duchu neno gi tiko dugu mading oweko ka yini neno latina Acoli mayung kany uno chente mantie in record miaka yupo gang kama entwero no ngiye chente Acoli rinyo ka wilo moroka no million 100 wilo moroka million 150 tamo ni meno bero Lonyo tamo ni be nyute kene oweko Lonyo kimola duchu mati tengo mai Acoli buroko kwero buno diero me oyeo tin watigi lok pa balalo ya Acoli inge bieto lukin gang ni ucharo unu ngom ichani dong ditika rinyo kadange balalo must go balalo ni gubine di cheng go woro ke cheng lo tela mukene lo tela yo nyuro yedgi ngom ni chet kama kuman ngom tikany mukene lo tela yo beru po brokas mage chero ge lar wel gino megio gi roye jepa ero piane dong chente do tum kunno gi ngeyo rach pa bino pa balalo ichane dong gukedo wigi ni balalo must go balalo ne ber gidiga yaro kamo kuba onyogok gien magi bino ene nyogok gi bino gi tien loko pien ka ini bino coach balalo pe nyogok mola pe coach ka ini chier yo moro balalo pe pingo balalo dong ti concentrated in noya amor pingo ka bene ini neno kama gien gitika pango ne mi gwako le ka ini chiero palaro kama giduong ki oro eni wachampa diang bene peke onyogok neno gitie chalo neno pa gin mauti me bunyor niko
ni dong bi o kama no dong achuli town chingi ni do mini wado chingan mo ne bino yoro chalo kwara mo cheyo la tien gwen chigi cha ko chokone o ga mo ji wai jet ke de kunu piano dong pinyo loyo gi chimola tima duong makitika nongone an mola eni fut ki meta ki nongo gi ma ikare ma pibo twal gima jui ana wajo ni ana tika nenno chiel ki kugo tika bino ya chule pien lok pa mola eni kritika bino kede tikiti tika tich kede o ka mo manen talo tika luongo kugo yeti ka bino ye ya chule ichane ka ine chere ya pa ikoke pigwen pijomo kene magubera neno chilli tiano wa maki negogi ya pa negalany ngama tiga neko joni ngara nyupe ero dano tiga to so meta neki yap wang owego beru la do duru Uganda benete bien yini chere chako dongo duru kitam mabe miaka dano poringei era achula yo bi chako luenye kom in ayin na kati mene ni ango twan kade winya chulu chako lok eno ni kumi dongo chako luenyo tere winya chulu chako lungi ni la Lonyo ni dongo chako luenyo chikare duchu nero ma wano tikere piki tiyu kere wano neno yub mi pongo bino en wa winyo wa jodo watika mieto neno kitu bitiyu kere ichane kai winyo lok padano ilokum ngom mutime pongo in macharo latina chuli toro chwinyi kano imar kaka tien kauno ni jeme neno raji do yini no yomo miteto irgini unba ana neno wune era neno ni gapstikan chiki keretich watiki liti na chuli maicha wanegen gu kati minene ni gichunga chuli ni riet ento rachajo kero gyo yini kati kineno kitam michungda me konyo kaka ento poj ma yini binoa ye yet poj ma yini binoa ya dega poj ma yini bino jimi maduong chi goro ma wano ti kere ni unnego institutions madon mano be wano be kere ya chuli achuri ti wagi kero mi yeto ruot idikal kiri wa mone mano be ko bet ki kero mi ngamo doge kum ruot achuri yero edwuri be mukene de richwa ko gwai we ko gweno kit magen gi kero kama leng chabo dano la bolu wano bedo ki telle ki ruoti kulukan ki ya chuli olo eri penye ni lok erino mono pino ke twero loko ne ki ori tum ki ori no mira ni ki bien ka redu i social media aneno ni jimine tie ma okajo achuli kaja chuli madit dak mite ni ki ripching chi opportunities tie ya chuli Lonyo tie mukemo wa ero kiti machalo wana chuli be wati kere ena yedon koni bingayo wa wabigak machalo gok mangwe riyu magitika tetune itiko memunyo la titamo ni yeng tigak mano jony mano konye no pe no kerne no pe ngola ti ya chuli Lonyo mite ngom ti maduong ya chuli mamite ni kikati ka chiel milweny dak mi kwakone wekiti kere ana poyo for 4 to 12 or 4 to 12 feet man in the wood
Mama na mutika nature chunya bibiri yumtin maraji agiti. Guru Apoyo. Oya la que la tigo pero waya. La tigi kan ma ana wajini la tigi ma dit ma ki nyomi ko jama min moro. Apoyo la que ya. Ya. Apoyo. Dong la tigi ma ke chako ngako ni wen ke chako dadana. Comme lo emo. Lo ma be baba. Foi ya yum ma tek toal. Apoyo de toal. Ya program wa matini roate chawa chiel come ma ini ne chalo mi be la fun ipongdo December di ben yeri eni pongdo December ma bi ni mi logi mo ya wa fo to twal omega afraid jemne dong mugo mi be chalo big one mugo be chalo neno to pajo but gina mi football lo panelist bi dakara chiel mo anena wachi kero ma kwere wa go bedo kere me go ngom wa ti don kala lo ata man ko ma na tikere ni kero ma kwere wa o go kere ngom wa ti kala lo ne wa ata members of parliament mo megwa utimi wa kija district chairman ma yera utimi wa kija ki rudi magiti kama papat utimi wa kija we kinong kidio mo me neno kita jami igini romo konyo wakere pa ng'iyo kita kwere watia neno wakere ikit jami magin go gogo watin kani tika lalo kiteni man me look ma wacha look me summarizing igini presentation pa Fred maber twal ni kero ma kwere watik o gogo ngom ni chal tika lalo ata chi ludiro waduju ikama papat iroma papat unen kit me rebe weki nen yo mo ma kit gini romo konyo wakere afo to 12 Fred ka internet timo be chi kong do bit kong win comments mu gi lok pa panelist musée Paul dake Rachel mo musée Paul kilama it's muted di ben Yeah, winya dong. winya dong. Yeah, ana tamni mi ar chwal po chabot Fred. Ulo ko duju ma ikin wani ngataro medo kum loke ma pol. Kat mada. Entity ngej matur je mate lonyo mati te ngomi actually. Jemi ma siaka pikar malaj kibir ka mongune amua watin tika mongune amua. Bale ben muko nyuma yangu tele wiwa wia tini. Kuberi ki kare malaj no gram no jemi no. Eneno ma no miero kono madong pin lokani no kono factories ki ngo wen dong ki chako madam tika tichi actually. Eneno piani loj muko makaboro 62-71 kakenyo there was enough time la chen no you bought to Mara Beach you know better no there was enough time jo wani mirno kunong jima kumeno we ko chak kelu le mi sing down teach factories king owen man kumerge we ko lu adui ene no telu yo ene kelu we ko kumbeni nyeko ki loja lany lo chonya ene kumere watie ma kitanen kreni kape a oriam gwang ki to gang nyo gemu mo do ni pajoni pia ki riemo chi gin duju ma man mer ki mona berwe ko pi ki gol enero ti chapo ge ma ki mia ka we
pi mo bene ki gol bene ngeni kene to mo ye pi ubi mo lo pebi pebi o kamo ene wati situation na kuman jeme gitika te una kaka nywa nyero ki chol swing ma la pore pere e Africa peti lo mo ma ke lanyo ma dong lo Uganda neighboring countries mogo chal Tanzania gi Kenya gi in ka o kunu inoni kuone part gamene bene ki tiger ma part lonyo mai tengo ma no ngai tung Turkana e gena cha e Kenya juma ti lo ni inoni ngom inoni kimini ki share ma gena me profit ma ke gena mining inoni and these are the same companies go o Uganda ki timu juma part pingo pieni no lunyeko yeni miro jemne ni pe mega ka ki bal mera bala ka me anywa dok lim pe miro beri chi actually we ko dik ma gi dokote so apo lo ke in Fred la mede atamni itie ko doko le wen ene gid ma ko na tie mer ni ka pia kriemo gemo ki paju ki perone pe obi juet Fo to twal musei gina chiel ma Fred miro gina o taking gi lok ma la dito loko ni ena ko tem neno agreements mugo ma ke timi lo mu kena ni ka o tie timo research ma megu ko tem neno agreement ngo ma ke timo gi kaka mu kena ni lo mu kena ni we ko konwa bien cha mu ke tamani man tele kina chuli gi gamente kuno agreement no miro beti ikit me right me ngom ba fo to twal musei Paul anyaka mabo mo ni ti wa yam do ripo o kan madana be ka penye to twal kong wi ndwani Christine yin ga mo ningo afoe to twal agani oti winya weng mape dake Rachel mo mapole pe da amor dana kana bi chwal mot bot Fred ki dana weng Martin ki panelists I've been I've been missing you guys. I've been missing you guys. A chero you mama na pilok mama na chilo about ya tumabe. Ayinyo and Fred and ayinyo to 12 Fred chimno ta papa nui. Na mia ya lukuri wa kwa chere kacha pongbuon eto don pote me magan wa bitune karma bina nyin. Amor wona wen mapole pe lo pa Fred ti lo ati lo ke pa polo la dit polo wa ni ko rien game ki di kal po chak ko re kum gwen ka gwen chiero ti wai ke chak ke chak gini lum makun ma pe oriem gini lum chier ma bo ene ke agiro kumana afo e gar motekan panel do wi ndwani en go penye wa to twal go penye wa chabet no ti penyi Letino Rudy uti utamani ngo Lady Grace ki Pascal kadong mego ka Dr. Caesar cha udoko chidong mego twe ute mute ute muted aya awe wo fo lo ka Fred wero lo ma beja da ma mero beta bine ken wa kan lo ke ta na tamani ini tigi gene kartany ma nyoro jeme egini oweng ti social media dana ma gene ma bi winyo kage keru jeme eni weng gene ngatu mo dir ma bi winyo sisa waje ni ki pen gene agreement gi bod jomo kara en gene na amero waje ne weke nan kong joma minerals mago ki bera kwanye gi tengom gi bod gi kuro gi chulo gi chen mani ni onyo agreement no beru ni ning ngatu mo dir ma nana en kita ki ber ka kena kita ki iwaje ki tiga chulo dana igene ya gago izi orom chiling kono mia rio ali mia rio ke kan pi ngomano kono karo eka mia biji wio ali kono mia biji so gena kete yano ni dir ma ngatu mo binana chi wa joni ki tiga timo gi chalo pi kete ni an ka be chua winyo lok ni
chu bin no ngat mo bi bino wache we ka nen lock and we kite jo market and it's an abuse begin not di nan why so ana ni ki yana ki mede ki lock and we o karwa we dar ma polo win a fo For Lady Grace. And for more viewers, Kidan Wang Maguna, or Tim Gamor be afraid, a more to twirl, or logo queen la chen, yam paper. And look, my maid come lock pa Jomokana any ye, kiddy lobo kind come a low mudon. Kakin ngara mo tika timogi mo loki corporate responsibility any ye don logo. Ka any ka ngara mo be yubo supermarket ma dear. Making sure any either you will at yard matitiri or you will primary school your nursery your team mo and game that is the game madon wa goody be tell can condition a be ni you goody you long goody you team mere team gimo more primary secondary mere team gimo e community and so and then gonna made me look a corporate responsibility mere ki nem ni obedutie ene gonna don lo kan kere wakan kitiyo kere apoya Yeah. We'll see the chai. Yeah, and a foy the 12, a foy panelist, when K to 12 a foy afraid to 12 pillow, Madame Arrow, or tear of Malay. A tamugi man, a mere gammo candy, Mirkin lock for Bellali matut. Bien, Bion Pabalali, actually, Bion okay, Upilu, Mapur, Congo Bion, Congo Chow, Kong, Wang Baka, Monong is part of that strategy, make clearing land. Kadong Kelo Yang, and kun give Kenya, Connie, Kalon your tear ping, Gina, I don't know, get here with it. Kumbedi, I win you, Kitue, Twin Madani, Kabir Machado, Fredo Long, and Chala Gago, Kumbedi, Lumon Pagamenda, Tio Kuno. Chidong Lumon, Kabin, Lumon, Gilang on well, go be in Kenya. Go be in a guapo. You build a protecting border and Lumon Chia Guam. Ngom Madung, no tea, ying Jom, Canamano, Choyodon. And Tim Macumanoni, any mere Yab 1 year. You know, I imagine you man mouth in Mepong Duone. Or mere one no Lubu call the Roman Chaponin. Where what will Lubu your chill? Or Bill get our chill. Kai cap walking yo a track time me in many being a tea can be in a day. A track magitare. Kappa a track by me time get a 12 ticket. I win Cornelio Tiano, actually my phone, Magan go pan low, get ticket, Yelemadani, near Gicho, and don't mere good end, again Joe mere good end no. Kit here and more, multi-mail Mukane, Magwang your work, your money good on back season. Chicken a mere good end no bear, where it, Gin Gilukati, Uganda pen, Bebe, cut up quality in wa. Could we all more take a money. And no kun back season of better. I think I'm quite well command. Yeah. Maybe Rose Conde twin will get a chance of one comments. Look mo pull to 12 pelo tine. Poi to 12 poi down tuchu magetiga winyo wa kanan wa kimo kwa poi pa dip chair bot di ben mekele wa dar ma chal nera ni ikinwa kari nera in bene medeki kelo jo ma chal inni wa beru ka chele tar pa luo maki logo ma dar ni yang lok ma kwiri lok ma telo gang donc lok ma ki cha pong duo kiti wa ke ne da lok ki cha ko ki chim du ki cha ko ka ki jogu tor chin ka chel chulu wa ti repe ye te ho man ko mberu ti a chuli ma kwene donc gin ma ki cha ko donc do ye pingo yero jo ma ti ka chung ko mu jo ma mier ko nyo pa jo ambe ma do a beru ka nya ngeni jo ma chal wuni gi pekke ben donc ma gi chung gang Chicago ti ma ku ti chalo woni na benangir in kene ke ken ko utimo di ting chipo bar ke kom lok mo kene po win lok pa jeni chalo yete
reaching ka chiel ki jobu kat kama len kala window lo bini me jingo po me ko ni pa uti uno ti ma kwir twal ka je ma kede ni no jo ma kanye ka winyi waji bele jo ma kanye mi ko ko gin bera ngelo ti ma ti bar kanye gin ngelo tactic me gin ma ti ka ti me gangi ka ngar mo ti ma kwira da olo roro en gogo golo wi ka gogo len ti neno ti olo ti jo ma lo ki jama ro mi kon magro mo konyo pajo achuli dan pe to duju joma gi nong gi keto ni gi bir ka loy lo kun gi bir ka loy ka ha mo na chele kenne gin gi ben gi bino megi achuli yang pe to ke gi ento wada gi mingo akin wa ngwan wa la luor da gi mene kay luor da gi mene ci wunu tie a wini ya tin yom to twal gin may tero lo pa cho ko ma o poya da o poyo pin o uno wen lo tiene an ya pa du ma pol ya yom to twal gina wo tika timune tar pa luo kila ko tv tika tik mate do kal juma tika winyu u bene gelu ko mo mod gin yang ma wona chulo tika ke ji joma dum gi cher me ki yo gi ginu cher ki me ki un jomo lu ko luak ke wot ki luak ka chen chi ya poya da poya un wen Wafoyo total mego, wafoyo total. Di ben, oromo kwano comments mego matieni. Di ben tie. Ite muted. Ite muted. Atame ko beri ene don wa o chama pe twal ma mero wa win gin ma dano ma tika neno wa ki bot piny ma pat gitiga logo ne ma lupe ki topic ma megwa neno ma tieni eto ma pia achero ka neno church ma dano tika choy ne ka kany ana miro awach lok achiel ke ken nyo gwa ariyo ka dit loyo kanong wa kubu lok man ma mera Fred yunu kata kere kun kelu kamaleng luagi Lonyo ma wan wati kere kika ka enini kumalo me Uganda ka kany atamoni kadong wa kubu ki yuk man me rocho pajo enini umir dong wanyang ni en na dong tin ini neno ludir ma megwa chalo la diru sije windolo kachel ke lar tunu kachel ki team magen gitiga tiket gi dongu binu niki roj pajo ni no dongu neno ga egoni duju no dongu neno lokalonyo ma wan wati kere kaka inyo kunno ki wachi kongwa yupe wunu pi lokalonyo li enini pien lonyo li enini lokada lutua ka kita winye kere ni kani ki yupo weng magang tima be chi wan wabibero lu lonyo kape ki wi lobodo lu chi gwago nyo kong bena ki Afrika kulu wan wabibero lu lonyo chalo kaka choli chi ka watiga logo lokom lonyo le en watiga logo lokom rocho pajo le ini eti noni jo mogo mano chagwak chao kene ikit maniang magwak no rema gitiga kero lepir gitiga kero lep marajo pilokom yope enini atamne ini wana chole ikir macheng cha la dit CJ ka chel ke ambassador la ratun go wai kon wan chala chole wache ko kon kitim kija kien wani watimu ngunu kija kila tena chole mo ka ken matiga tikile maraju me ballu yop mo ka ken ma wan watikere pirocho pajo watimu kija pien la bon timo kija pa wa bichera nyim sidong winyo logo wacho ka kenyu binu pa baler magitie egoni ti strategic no tika kamone pe tika kamukene kien lokatini ngo mana in la peny mo mir wan wacha ko penyo ne kun wacha ko ne ngunu jemma tima joma gitiki ngech melok machik dong eni en ka kar wudong en kar wudong rama pien wun kwano ni po kwano mere me pero otwu ero kwano beno miro kony kaka en chawane do ramo en chimana tawne pier tega da
ni lutino ma megwa ma gukwano loj gukwano chik omir go chak neno loka tima yupo kartaj pa kaka uti ka chiel ki yup merocho pajo si wan actually wabe chera nyim iken ma chengwi an polkar benada wajo lok mukene ila kwet tv ka chiel gitar pa luo ka kany chi wachiro nyim kun wakwano lok madano tika lokone ki wang tierne maino ngat mana machiel muloko ki luo nyeni ukot the village boy ma waini hello host and everyone apoyo si wan ben apoy in total la dit ukot apoy in me repeket wa ki wang tierne yob me wang o ma wan watikere ka kany kidong malia mungu atika wani apoy ludirwa meyobo wang o man ka choke gang opoy tutwal opoy in bene me binu I yok me wang o kidong bene o nen Thomas tika wachini Regina Thomas President Uganda umoro ke particularly yellow movement ye kat moro eni ka tamne ka choma no ke ngeo giromo nyang ngoma eno no choy ka kany an ne chalo gwa ko piri param tirne maber twa kidong ka kany bene tika lo mu dwa tika wani wan wangeo ni rocho pajo tie karibu Acoli duju medon Acoli keken kadong kumeno pongduo bilok me development makwako culturally, economically, religiously, socially, and etc. Kadong pong duo tie karocho pajo lotel lega duchu ko weka kwan ke ka kany tema keja chocho chiar mabor tutwal chi lotelega duchu ge rojo actually nining politicians be don actually yo mene economically actually Mathieu Ulaya chwingi peyom pien gamente tie ka kwalo actually tutwal nepo politicians pa actually tutwal maneno giwang loloka gibe mo pie okay kakamon kenyo do ochone pedo no kwana ma yot tutwal bora sidong pa kwana eta tamni loke duju uwinyeo kidong ochan Genesis tika wani I'm learning a lot. I wish our kaka would come and learn in numbers. Yeah, man be tutwal mandong in bere doc ambassador ma megwa kunya mala chen ka de inyang ni lok wano bino chen de duju kaka enini konywa de pok loko bot kaka liweng wek gen go bin iwang o ka kany wek wa nywa go lok eni idano bin lumugo apoy matek ochan Genesis kidong jana no gwera tika wala didi ben apoyo in kachel ke panelist duchu dok bene apoyo mekelo lokom lonyo matie lobo Acoli madong gin ango ma miero Acoli otim megwako lonyo enoni miero wagwako miero wagwake ki ladit lobo ba man enini na lok ma eno tam ni be mir kere ke kakany waganen kong eyo mano lok ma eno kere beno uchoichu tumonata amnit buro kupe
kidong dan ma kilwonye ni Peter Peter Odok tiga wani, I am so attentive. Manna chalo wa yue bena no chalo wachi kai yue mate kutwal pe ben yang lok ma mai kwa kenen matin. Apo etwal. Kidong lumu dwa bantiga mede kon wachi an itam mera Acoli me Uganda ki South Sudan omiero gi poke wako kibot gamente me Uganda ki South Sudan wek wabed ken wa jo wa mariek gitie chalo kilama en Romo Beru president belong to ya wapoe ditwal wapoe matek mando ladit kilama mando nyuro war ki gen madante kere komi maga tamni in rom telo lobo kolo wapoe yes kidong bene dano man la mera chel magiluonye la polo Maria Shaka ma entiga wani well done Freddy wapoe Freddy man kui mo bien por eno kidong bene Okuja Felix tiga wani greetings to you Ruot coach gin mapawe chui kom Felix ikom Fred ene Fred kai kom lok angeu ni nena mo gwak bibino ero tie enti Ruot in waiting Fred ngamo kwe matibaro kai ti Ruot in waiting Kiddo Chan Genesis, a very good presentation. We should have more of this always. Man wa for it while ke la dit jana no gwera tika wachini apo la dit Fred presentation mamegi ruot la chwech o mi gum makaro ngech duchu apo dibendo ko gene ko parce que glace ti ero mo kwano ne mono bino in ero mo kwano ini ero mo kwano ne koma ke kwach Joseph wacho ni pire tek me nyang yo mabe lo me ribo don lo ki gwoko ngomi karman ilo ba choli kun karni kun lobe ki ngej ikom ngom matie i tengo macholi lonyo mati tengo macholi menu from koma ke Joseph ki His Excellency Dr. Daniel Soka wene wapo wunto twal lo dirowa o medde gi yabo wang kaka menu Daniel Soka ki okelo Albert wene ngoma otie kalok ne ichawani Peter Pero wa pi acholo wan ki luo duju ana foyo road o medu gum man nga ni Beni paska iti ne Benny legend inspiration otima kiza 10 pm amete o la chien chara ento angeni I will catch up with you guys. Okay. I am Nyero Geoffrey Yadin. Apo wun kaka ngom wa ena ye future wa. Yo. Pauline Okot, Poch, hold on. Poch madid me nano nigin mau kuman kitie kaneno ne.
Kenyara Legends. It was great submission from all of you. Wow. The same Kenyara. What's happening in Rome is just unthinkable. How can you give just a token as a compensation? Not only that, elephant invasion is worse right now. God bless you all. Tam Bejo. Oloya Saddam. Apo Freddy Kidano Dujuma Iwang O Martin Anyim Pakara Anaye Me Winyo Lok Pajoma Otegi Matie Kitama Ati Entope Lutela Ma Luku Ne. Ogi Kenyi dong. Ya ofo total jemne cham kena ro kele chui mo Fred ofo total kano comments pa Fred e kom lo kene chi dong Christine ro telewa lega final comment about Fred it muted ya pe winye pudi atamani genu kwanyo Fred mana pitian lok me mach mo a ka odugo che chamu kene no winyo ne pe yoto twal. Okay. Yeah, peer network ke cha kene kama yo a duga kama eni param ber yoto twal. Okay, Christine ko legi wa ngwe tiri before you play Fred. Christine. I think we need. Yeah. Yes, we need. Apo uno wang won jamu kelu lok matino wang for Fred bana kidano wang. Piman pilok matino ke kelu ruat la church rubam. Wabino bori nying Yesu ruat wa Kristo ni konywa dari konywa kilok makubeti tika time ilogo pa chuli. Chuli wang lutino ni dan wang me wilu ni lutino ni. Kadong dan mo kane gitika bino ka kwanyo jim mati loba chuli nyo loba kamo kane ruat la church tel wi a chuli. Wek jim makuman pa o time win ko pa chuli jim weng wa foi in ruat pe jim mutime pong duong dak lok ma watika meti kedi pitimi bedak dano weng kan rupa wa legi kinying wuri Yesu Kristo ni tel wi a chuli dak tel jui dak tel naka kitman naka yang ichang tel kedi wi a chuli piman a legu lega wa nying Yesu Kristo ruat wa afoy. Amen. Nhọc biang adugu ma adugu tuan ki rep Kamere baro kamere kyo kamere baro kamere kyo kamere baro kamere kyo kire kure chiriyo